one day umama vele anguse ngisazirerere kamnandi samkele yeyi samkele mawurara ngihlala ngikutshela ukuthi bovara umlomo ngoba kuzongena izimpukane emlomeni mara mama ngisaziphuphela kamnandi musi wayini uvuza nirere kani manje yazi ukuthi ngiphupha ngingudokotela shuthi wena ufuna ungibone uphumelele empilweni ayikhona uzongena izimpukane emlomeni ngavele ngathatha idumu mina ngiyifuna impukane yokunigijera inhloko impukane rekuderera ngizoyikhomba kahle namhlanje ngavele ngathi idumu emlomeni ngavele ngaziralela futhi azange kube khona futhi impukane yokusondera kimi one day guys ngiyazibongela guys 14,000 followers guys yabona nina manje ukuthi ngizongithengela ikhekhe lebhedeni mali ngabhedi mara ngiyacela ukuthi nisubscribe ku YouTube kuphela le 14,000 followers asiyithatheni siyifakeni ku YouTube yabona and ku YouTube namhlanje ngifaka another episode ifake CV uyayibona la phezulu nayi la phezulu uyayibona ngiyifaka namhlanje lapha ku YouTube benze sure ukuthi subscribe ngeke uyithole episode ku TikTok ekhona ku YouTube kuphela askis mangabe awufuna ukusubscribe one day oh ngibonga ukuthi abasubscribe ku YouTube yami yazibongela shem enye into please ungafaki idumu emlomeni ne asiyenzi kanjalo lento asifake imadumu emlomeni dumu poisonous yaburara dango